kepada Allah dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia udah kepingin ingin bersyahadat, maka nggak boleh ditunda. Foto dong, foto. Nah, kalau seandainya ditunda, dosa semua. Jadi nanti kalau orang musbika, orang dari kecamatan, mensyaratkan ulang supaya resmi, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan kembali. Ini untuk niat awalnya, niat pertamanya. Niat pertamanya mau masuk dalam Islam, karena saya udah tahu kepingin dalam Islam. Kalau saya biarkan, kami biarkan, sama-sama dosa. Foto dari itu. Pegang tangan saya. Ucapkan seperti ucapan saya. Semoga sampai dalam hati yang paling dalam dengan pengakuan yang paling tulus. Semoga Allah menerima kita sebagai hambanya yang taat, lillahi ta'ala yang beriman kepadanya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku naik saksi Nabi Muhammad Rasul Allah. Amin. Cium tangan. Ini semua. Pegang dengan saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi Nabi Muhammad Rasul Allah. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma tsabbit imanan daiman ila yaumil din. Allahumma tsabbit imanan daiman ila yaumil din. Allahumma tsabbit imanan daiman ila yaumil din. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujib ya mu'in ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika bi fadlika man siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الذنوب لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيوخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد لا إله إلا الله وأجمعين عليهم الفاتحة. Juga umurnya Betul. 1 tahun lah. Perempuan dua-duanya. Enggak, laki-laki tuh. Oh, ini laki-laki. Iya. Semua tak ada dia bilang. Terima kasih Ikun Rabia. Ikun terima kasih kerana beri selamat Cik Long. Siap? Siap? Oops. Awak tak ada lagi. Senang dia ya. Siap?